Karong, aprang sina nga All India 24/7 news kelang donar atong phana atong phan suri karong pajiklo. Tangkai pini nitong All India 24/7 news pen nang tuma phan birta na keman pi. Nang atong kecheng pen kiyo, nang atong lang tha. Tapi nang atong kai ke por na kelang donar report, nang tuma phan itong All India 24/7 news hin pen atong phan suri karong pajiklo. Tangkai atong kecheng pen kiyo da berta lang. Dolamara Police Station pen patir pipon si forest attack towar shooting theng piarong along akilok akalar ki hi ajai mekedeng. Atheke borjuri pen Dolamara ka chilenga towar attack Dolamara Police Station Major pen Japon si theng piarong tinalong akalar akilok ki hi bangso ki hi nang kokke munitum ajo phirdo si bike la pen card pen chenglok akeng pen kedam sitami kachehela lasi komat ni ki Kethek long lepen theng piarong along patong der pen jingkoi det na pusi theng piarong along tinalong tami kalara kilok ihilo si Dolamara Police Station OC lapen Major pen pachini lapen puthot manghuda meme atheke Dolamara PWD Department atum sila bang suasai ke claim nang jia potlo setame amik hangasai che claim klik lapen si puthot Dolamara Police Station OC atum mek hanga kam chi di bup sila bang suasai claim ponlo labang suasai ke claim na jok Dolamara arat do an lapen alang letum Dolamara Police Station OC pen chenglok Major atum aphan ninga klong pen kachuro pajir pon News Desk Report All India 24/7 News.